tēnā, kia tomo kia te mara. Kua whakaritea nei, ka huaina ko te papahoro rākau. He taumata tēnei, hei whawhai mā ngā toa, e aro nei ki tōna reo pōhiri. Okei alei aha! Okei witoa! Kai ai anō tōnā ke mauri. I think the boys felt it as well. You know, you can sort of feel the boys' vibes. We have to become one with it, eh? Āhua taumaha te ngākau oro, the feeling of the papahoro rākau. You're carrying so much toll from the part series. You just switch into battle mode, and it's like it's a beautiful feeling. Koi rā, te papa e tū ai te puehu, i ngā mahi tātai rākau, a ngā toa. I nā hoki ko ngā momo tikanga, kau te i ngā wero ka whai piro. Ti tiro mai ki wēnei wero rākau e uiwai, ka tuku piro e te kai wawao. Piro! Ko te upoko, ko te pakahimi, ko te kanohi tonu, ko te uma. Piro! Te taha tīnana. Piro! Tō muri, ko te upoko anō. Piro! Ko te tuara. Piro! A nei anō e tahi wāhanga tīnana e kore e whai piro. Ko te take, kia kaua e tūkinotia, ka whararawa. Engari, kia whawhai tonu atu. Ake, ake, ake. Nō reira, ko heke te wā ki ngā toa. Me tīmata te huarahi, he ara ka rere kore kimuri. Ko wai ka hua, ko wai katoa, ki te taumata teitei, o toa o ao te aroa. Yep. Mai e tā whiwhi atu ki atu. Maui Productions.